Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV aho muherereye mudukurikiye. Kanizere ko mumeze neza. Uyu munsi ni kuwa kane, ni tariki 27 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025. Aho muherereye hose mumeze mute? Njyewe imbaraga ni zose, imyuka ni yose, ndi kubagezaho rero amakuru birumvikana na makuru agezweho kandi agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese muherereye mbahaye ikaze risesuye. Majoro mu gisirikare cy'u Burundi FDNB yatawe muri yombi. Uyu akaba yaguye mu kamashubwo yafatwaga n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu Rikasikana nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabatsakiranyije n'abarwanyi bo ku ruhande rwa 23 ku munsi w'ejo. Uraza gusobanukirwa neza ukuntu uyu mugabo yaje kuba atabwa muri yombi, ibintu bikomeye cyane. Ndakubwira kandi ko Wazalendo bivuga ko ngo bagiye kwakwa imbunda bagafungwa. Ibi bikaba byatangajwe na Depite Bitakwira avuga yuko ngo Wazalendo barimo gukora ibintu biteye isoni n'ishozi. Ndaza kuba abwira neza uko ibi byifashe. Hanyuma kuva saa 10 za mu gitondo kuri uyu munsi ahitwa Kabukimba isasu riravuza, ubu amabombe yatangiye koherezwa, ibintu bikaba abimeze nabi cyane. Muraza gusobanukirwa neza operasiyo n'ubundi yakomeye yapanzwe kugeza ubu ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe. Muraza kumenya aho abarimo kwerekeza kugeza ubu tuvugana muri aya makuru, kandi aza kubabwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana bikomeye cyane n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri Kibati. Uraza gusobanukirwa neza imirwano yaramukiye ahangaha kugeza ubu uko ibintu byifashe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaganye urwitwazo rwa leta ya Kinshasa rw'ibikorwa ngo byiswe ibyihutirwa by'ubutabazi mu bice. Abarwanyi b'intare za Sarambwe abagenzura kugeza ubu ngubu ibi byose uraza kubisobanukirwa gatanu kuri kagenzi kako hano ku Ibendera TV. Hanyuma kandi muri aya makuru ndaza kukubwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gusaba SADC ubufasha bwo kotsa igitutu ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Murabyibuka SADC yingiyi uburyo yavuye aha ku butaka bwa leta ya Kongo nabi, ubu ngubu rero yamaze kongera kuba itabazwa n'uruhande rwa leta ya Kongo. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Hanyuma ndaza kukujyana i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkubwire ko abasirikare bagera kuri 2 barasiwe hafi ya White House. White House ni inzu ikoreramo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri ubu akaba ari perezida Donald Trump. Aba rero ni indwanyi z'abasirikare be abagera kuri 2 barashwe. Uraza kumenya neza iby'iyi nkuru uko byifashe. Mwese rero aho muherereye nongeye kubaha ikaze. Nizere ko mumeze neza, nizere ko wakane ukomeje kubagendekera neza. Twebwe rero natwe tumeze neza kandi twabukereye kubagezaho aya makuru. Ariko mbere yo kwinjiramo ku buryo burambuye ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
Yes, nongeye kubaha ikaze mwese abaherereye mu bice bitandukanye mudukurikira muherereye mu Rwanda yambu sana. Abantu mudukurikira muherereye Kayonza, abadukurikira muri mu karere ka Gasabo, abadukurikira muri mu karere ka Kicukiro, abadukurikira muri hariya za Nyabugogo no mu mujyi wa Kigali ndani, tubahaye ikaze. Abantu mudukurikira muri ahitwa Kuruyenzi ni mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda, abari muri Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, abari hehe za Rubavu na Karongi na Rusizi yambu sana, abantu baherereye i Kinshasa, abantu baherereye muri Masisi, abantu baherereye za Kibati mudukurikiye, abari za Kanyabayonga, abari mu mujyi wa Goma na Bukavu namwe tubahaye ikaze. Abantu baherereye mu gihugu cy'u Burundi, abantu baherereye za Gitega mu mujyi wa Bujumbura, ahitwa ku Mwaro mumeze mute, hari abantu badukurikira muherereye aho namwe tubahaye ikaze. Abari Kampala, abari Tanzania, abari Kenya, abari Zambia, Sudani, Mozambique na Malawi namwe tubahaye ikaze. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Norvege, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari Australia na Canada namwe tubahaye ikaze. Muri aya makuru ni Kwibendera TV, ngiye nitwa Mukada. Ubwo rero mikrofone turayatatse karabaye, ubwo niba uri kumwe natwe nukumbye gatoya uraza gusanga ucikanwe. Majoro mu gisirikare cy'u Burundi FDNB yatawe muri yombi, akaba yafashwe matekwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Uyu nguyu yatawe muri yombi inyuma y'uko abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi ku munsi w'ejo biriwe bahanganira n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu gace ka Kasika, ndetse biza kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe aka gace bakigaruriye ku munsi w'ejo. Ubwo rero uyu mugabo ngo wari uri mu bari kugenda boroganiza abapanga urugamba ahangaha, ngo ubwo abafataga aka gace ka Kasika ngo birukanse bagenda abakunga amasigamana. Uyu nguyu rero ngo yaje kubona ko asumbirijwe, yitsimba mu nzu z'abaturage, arangije ngo yiyambura imyenda, hanyuma rero ngo atera ubwo abaturage yuko ntawe ugomba gutanga amakuru yuko ari ahangaha. Byaje kurangira rero abarwanyi b'intare za Sarambwe muri operasiyo bakoze ku mugoroba watambutse. Uyu mugabo ngo yaje gusangwa mu nzu yararimo abundabunda rwose, ngo yafashwe nk'utagira iyava n'iyajya. Rero byaje kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe bamutaye muri yombi. Uyu musirikare kugeza ubu ngubu nakomeje gutera icyumvirizo ngo menye amazina ye, ariko kugezana n'ubu ntago birankundira, ntago biranshobokera, ariko amakuru aravuga yuko uyu musirikare ngo afite ipeti rya majoro. Bikavuga yuko uyu nguyu ngo yatawe muri yombi ari kumwe na escort ze zigera kuri 2, mu gihe kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo n'ubundi aho bari babataye muri yombi bari kumwe n'intwaro zabo. Kugeza ubu amakuru aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bakomeje gukora ibijyanye n'imikwabo muri aka gace ka Kasika. Amakuru akavuga yuko n'ubundi ngo bakomeje kugenda abafata ibikoresho bitandukanye. Biravugwa ko rero uyu nguyu ngo yamaze kugera mu maboko y'intare za Sarambwe, ubundi ibye bikaba ubwo ngubwo biraza gukomereza ahehe intumbaze. Wazarendo abagiye kwakwa imbunda hanyuma abafungwe. Ibi ni byatangajwe na Bitakwira, akaba ari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero akaba yavuze ibingibi n'uburakari bwo ku rwego rwo hejuru. Uyu yagize ati, Wazarendo ubundi mwakabaye muri abana b'igihugu nk'uko n'ubundi bimeze. Mwahoze mugaragaza urukundo rw'igihugu, ariko ubu ngubu mwaracogoye.
murimo murarushwa urukundo n'abarwanya igihugu aribo abarwanyi bo ku ruhande rwa M23. Ikigiye gukurikiraho rero nuko bakaye intwaro ubundi mugafungwa kubera yuko mukomeje gukora ibikorwa by'ubujura n'ububandi aho kugira ngo mugaragaze umutima wo gukunda igihugu, aho yabise ibisambo akabita ibijura akabita abasahuzi n'ibindi bikorwa byose by'ubugizi bwa nabi. Ibingibi rero uyu arabivuga nyuma y'uko arwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo nyuma yo gukubitwa ejo bundi aha muri Mwenga muri ibice bya Kasika bagiye basubira inyuma birukanka, ariko uko basubira inyuma ariko bagenda basahura iby'abaturage. Bafashe bacirwaho umugore bakamufata ku ngufu, abagabo bagahondagura ingo z'abaturage bakinjiramo bagasahura. Ibi rero bikaba byamaze kubabaza abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi ntago turi bubitindeho kubera ko ibya Wazalendo twabivuzeho kenshi ko abagera gutya bakirara mu baturage bagakora ibikorwa by'ubunyamaswa, gusahura, kwica n'ibindi. Ibi twabivuzeho inshuro nyinshi cyane. Ahubwo munyemerere twerekeze ku mirongo y'urugamba. Urugamba rwongeye kubyuka rumeze nabi kuri uyu munsi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ntago nifuza kwinjira muri iyi nkuru rwose mutari mwaza. Niba ufite gahunda yo kubana natwe nyemerera wigire hafi, nyamara bigira hafi rwose. Ariko ndabibutsa ko ibitekerezo byanyu nabyo bihawe ikaze. Mushobora kuza kuduha ibitekerezo muciye ku muyoboro wacu wa WhatsApp. Nimero murimo kuyibona aho ngaho irimo gutambuka. Hanyuma kandi ushobora no kuduha ibitekerezo hano kuri YouTube muri uwo mwanya wahariwe ibitekerezo. Reka twihuse rero mbabwire ko kuva isa 10 za mu gitondo kuri uyu munsi ahitwa Kabukimba isasu ryabyutse rivuza ubuhuha. Imirwano ikomeye cyane, amabombe akaba yatangiwe guterwa hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'Abazalendo. Amabombe rero akaba ngo yatangiye guturitswa yohererezwanya hagati y'impande zombi nyuma y'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye agace ka Kasika ku munsi w'ejo. Ubu ngubu batangiye kwerekeza Mwenga Centre. Kwerekeza muri Mwenga Centre rero birasaba ko bagomba kubanza kuvanamo n'aka gace ka Kabukimba. Tayari ubu ngubu ahanga akaba ariho imirongo y'urugamba yabyutse irambuye kuri uyu munsi. Ubu urugamba rero rukaba rukomeje kandi rukaba rukomeye cyane ahangaha. Ubwereka abarwanyi bo ku mpande zombi ubu ngubu rwambikaniye ahangaha. Amakuru akavuga yuko nyuma yo kuva ahangaha Kabukimba abarwanyi b'intare za Sarambwe bafite gahunda yo kwerekeza hitwa Kitamba. Tayari ubu ngubu mbabwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bari mu birometero bibarirwa hagati ya 20 kumanura berekeza Mwenga Centre. Amakuru yacu ashobora kuza kugaruka mu kanya tubabwira yuko Mwenga Centre bamaze kwigarurira Mwenga Centre n'insinzi ikomeye ku barwanyi b'intare za Sarambwe, bivuze ko bashobora guhita n'ubundi biborohera kwigarurira uyu mujyi wa Uvira nta n'ikibazo na kimwe kibaye. Uburyo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gukora ama operasiyo barashaka kugira ngo bazerekeze mu mujyi wa Uvira nta bibazo byinshi bafite cyangwa se bashaka kwiteza nkuko bafashe umujyi wa Bukavu. Kubera iki? Ruguru ahangaha zasange na kiri babarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwashinga ibirindiro byabo. Hepfo aha muri Mwenga rero naho byanze bikunze kuhafata bakahashyira mu maboko yabo. Ni ibintu byaba ari insinzi ikomeye cyane kuri bo kuko byabahesha uburenganzira bwo gufata umujyi wa Uvira nta bibazo byinshi cyane bari guhura nabyo.
reka nkubwire yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na FARDC na Wazalendo uyu munsi bongeye kuramukira mu mirwano muri Kibati nyuma yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye ibitero kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe kuva mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 27 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025 abarwanyi b'intare za Sarambwe baramukiye mu mirwano ikomeye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ni muri Kibati. Iyi mirwano rero ikaba yaramukiye muri aka gace ka Kibati gaherereye muri groupement ya Ruberike ni muri territoire ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu busanzwe barwanyi b'intare za Sarambwe nibo abagenzuraga aka gace. Amakuru akavuga ko mu gitondo cya kare abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bafatanya urugamba n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bateye ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye aha muri Kibati bakoresheje intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje. Kugeza ubu ngubu urusaku rw'imbunda ruracyumvikana muri aka gace k'imirwano ndetse biravuga ko imirwano yatumye urujya n'uruza hagati y'uduce twa Kibuwa na Kashebere ruhagarara kuva mu gitondo cy'uyu munsi. Kuri ubu bimaze kuba ubwa kane ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zigaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe aha muri Kibati, gusa eshatu ziheruka byarangiye zinaniranye. Hanyuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo kwigarurira uyu mujyi mutoya abira abananira. Kugezana n'uyu munsi rero abakaba bakirimo guhonda gatoki ku kandi bavuga yuko abagomba kwigarurira aka gace. Ese uyu munsi ibiraza kubashobokera? Ndagira ngo nkubwire ko ibi no kubitega amaso gusa urugamba hangaha arwongeye gukomera cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwamagana urwitwazo rwa Kinshasa rw'ibikorwa byihutirwa by'ubutabazi mu bice abagenzura. Ibi akaba ari byagarutsweho ku munsi w'ejo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ku munsi w'ejo bakoze ikiganiro n'abanyamakuru. Ni ikiganiro gisa naho cyatunguranye, ni ikiganiro cy'igitaraganya, ni ikiganiro kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze ubona yuko byanze bikunze bafite ukuntu badatujemo, kubera ko umunota ku munota abasohokaga bajya kwitaba amatelefone bivuga yuko byanze bikunze imirongo y'urugamba mu bice bitandukanye itari imeze neza cyane. Akaba rero mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Goma, barwanyi b'intare za Sarambwe bamaganye bikomeje gutangazwa na Kinshasa, ishimangira ko nta bikorwa byihutirwa by'ubutabazi bikenewe mu turere twabohowe, ishimangira ko ahubwo ikibazo nyacyo kiri mu turere tugenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo mu bijyanye na politike, ndetse na Dr Oscar Barinda, umuvugizi wungirije, bari muri iki kiganiro akaba barasubije bimwe mu byagiye bitangazwa na leta ya Kinshasa ivuga yuko mu bice abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo bikeneye ubutabazi. Akaba ariyo mpamvu ngo bashaka ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo leta ya Kongo ibashe kuza gutanga ubutabazi muri ibi bice. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ibi bakaba babyamagana bivuye inyuma, ndetse bakavuga yuko ibi ari urwitwazo rwo kugira ngo leta ya Kongo ibone uko igaba ibitero hakoreshejwe indege za Sukhoi 25 ndetse na za drone za HS4 bigabe rero muri uyu mujyi wa Goma abitwaje Kongo baje gutanga ubutabazi. Bane mu bayobozi bakuru b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo barimo Fani Kayembe wo mu rwego rushinzwe imari, Chantal Murekatete umujyanama wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, Fredy Ndongozi umujyanama wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, Lawrence Kanyuka umuvugizi w'uyu mutwe, ndetse na Dr Oscar Barinda umuvugizi wungirije batanze iki kiganiro ku banyamakuru ku munsi w'ejo.
ndetse batanga impuruza yuko bakomeje kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Imibare yatanzwe na Chantal Murekatete irivugira ubwayo, avuga ko ngo ibigo 11 bya Loni, imiryango itegamiye kuri leta mpuzamahanga 91 n'imiryango itegamiye kuri leta yo mu gihugu 603 ikora buri munsi muri utwo duce barimo kugenzura. Kuva muri Mata abakozi mu by'ubutabazi 4966 ngo batambutse mu bwisanzure, kandi ngo imfashanyo nini zatanzwe na nkomyi zigeze zigira. Imisoro itemewe ngo yavanweho cyangwa n'iterabwoba naryo ngo ryarahagaritswe mu bice bagenzura. Ibi rero bakabiheraho bavuga yuko ibyo leta Kinshasa irimo kwifashisha ngo ari ibinyoma, ahubwo ngo iri mu mugambi wo gushaka uburyo yagaba ibitero kabuhariwe muri uyu mujyi wa Goma. Reka dukomeje n'aya makuru mbabwire ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gusaba ubufasha n'ubutabazi bwihutirwa muri SADC. Murabyibuka iyi SADC ubugi yavuye mu mujyi wa Goma ikanyura ku butaka bw'u Rwanda igasubira aho yari yaravuye. Ubu rero SADC yongeye gusabwa ubutabazi kugira ngo yotse igitutu u Rwanda ngo abashinza ko rufasha abarwanyi b'intare za Sarambwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye umuryango wa SADC kuyifasha gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo rubashe gucyura ingabo ivuga ko ziri ku butaka bwayo. Kinshasa yatanze ubutumwa abiciye muri perezida mushya w'inteko ishinga amategeko wayo yitwa Aime Boji Sangara, ubwo yari mu nama y'ihuriro ya komite nshingwabikorwa y'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa SADC yabereye i Durban muri Afurika y'Epfo. Uyu yagaragaje ko kuva amakimbirane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yatangira, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakunze kugaragaza ubushake bwo kuyakemura biciye mu biganiro bya Rwanda, ibya Nairobi, ibya Washington ndetse n'ibya Doha i Kinshasa. Kinshasa rero ngo ikaba imaze igihe igirana n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo ivuga ko ushyigikiwe na leta ya Kigali. Kuva tariki 15 Ugushyingo muri uyu mwaka, impande zombi zashyize umukono ku mahame shingiro zazifasha guhagarika intambara imaze imyaka 4 izihanganishije. Aime Boji yavuze ko nubwo habayeho isinywa ryari y'amahame agamije kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu mu bice yise ko bigenzurwa n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije na Alliance Fleuve Congo 23, ngo haracyagaragaramo ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu. Ibyo avuga ko biterwa no kuba u Rwanda rudashyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje. Hakodi mukanya amasaha y'isa 8 gutyo nabonye Perezida Kagame w'u Rwanda agiye kugirana ikiganiro n'itangazamakuru rya leta. Ubwo makuru yacu ku mugoroba turaza kugenda tugaruka muri bimwe mu byo araza kuba yagarutseho. Reka rero dukomeje n'aya makuru twerekeze Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mbabwire ko abasirikare bagera kuri 2 barasiwe hafi ya White House. White House inzu icumbikamo umukuru w'iki gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. Abasirikare bagera kuri 2 ba leta zunze ubumwe za Amerika mu mutwe wa National Guard, no kuvuga abarinda perezida, bakomeretse bikabije nyuma yo kurasirwa i Washington DC munsi y'ibirometero 2 uvuye kuri White House. Byo umuyobozi w'umujyi yise kurasa kwa gambiriwe.
polisi yo muri leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko ukekwaho icyaha wenyine yarashe ku basirikare babiri bo muri National Guard n'ingabo z'igihugu abaturutse muri Virginia y'Iburengerazuba ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo kuwa gatatu mbere yo kunanizwa n'undi musirikare wari hafi aho wumvise urusaku rw'amasasu. Iki gihe rero ngo Perezida Donald Trump wari muri Florida nk'uko bitangazwa na BBC yavuze ko bivugwa ko uwitwaje imbunda ari umwenegihugu wa Afghanistan winjiye muri Amerika mu mwaka wa 2021 yavuze ko ubuyobozi bwe buzakora ibishoboka ukekwaho icyaha akishyura ikiguzi gishoboka kubera igikorwa kibi yakoze, igikorwa cy'urwango ndetse n'iterabwoba. Kugeza ubu tuvugana ntiharamenyekana impamvu nyamukuru uyu mugabo bivuga ko ari umunyafghanistan yaba yaragabye iki gitero ahangaha, gusa bikaba bivugwa yuko n'ubundi uyu nguyu ngo azabyishyura. Amakuru ariko akavuga yuko ngo uyu nguyu yaturuka mu gihugu cya Afghanistan. Byakunze kugenda abivugwa yuko abagabo abaturuka muri ibihugu ahanini bigendera ku mahame y'idini ya Isilamu abakunze kugaba ibitero muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko kugeza ubu ngubu bikaba bitari biherutse. Uyu nguyu rero amakuru akaba avuga yuko ngo azishyura bikomeye cyane ibijyanye n'uko yagabye ibitero ahangaha. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru, ariko gato mbere yuko twerekeza ku musozo ni munyemerere mbanze ndebe niba hari ibitekerezo abashije kudusangiza kugira ngo nanjye mbisangize abadukurikiye. Ubwo bibaye bihari turaza kubisangira, ariko niba nta bihari nabwo turaza kubashimira ubundi dukomeze cyane. Hari umuntu witwa Jean Paul aherereye i Bruxelles mu Bubiligi, aravuga ko adukurikiye. Mwese abadukurikiye munyemerere ambashimire cyane. Ku murongo wacu wa WhatsApp ndabona nta wundi waduhaye ibitekerezo. Mwese rero abo twari turi kumwe muri aya makuru ni munyemerere mbashimire kandi nkomeze kubifuriza kugira umunsi mwiza. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza aho muri hose. Ugire umunsi mwiza, muhahe kandi muronke.